Pre-makeup ta aju khamataya baubing. Outer Manipur Lok Sabha NPF candidate Kuju Timothy Zimikui election campaign habo khaira. Khokha jingru aina pan khangru mui kan khana kasat sangda Timothy na saigoro iwang gapha rei gisang hagasang khurang khawai nganingra chi haira. Cancer ngahang khawai India wi khare gene therapy IIT Bombay li semgishok President Draupadi Murmu na launch sami haira. Lake Yangutor, Ache the Tangkul Express we bow, Rinch Be Mirza in a Pami delay, Bow Bing Mesa in a Roomsa. Outer Manipur MP elections li, Ningi the Kalay NPF candidate Kuju Timothy Zimikui election campaign Habokaira. Campaign Hogpogwi, Angaran Angaye Aya New Kenan League Kwigaya, UNC Kala Long Now Bingwi, Kamaya Samgapang, Kala BJB Nala, Kutom the Kalay Zimikna, Kamaduli Yarui Kutom Gauhaira. Zimikna Manipur wi jat yur ngata da wi alungli khayashi khangrok leida kupungdam pak jingri aina pan khangrum wi kan khana maram le kasat sanga yari rin lan sin rin le kasak leida khalai mik jang milakra gji hangda constituents pingwi wang pha khawai hina khamataya sada khwirang kala governance khamatha khwirang sagra da hang sanga khangai khangkam leila constituents saigoro wi ningjang ji thei mi haira kala Yankai ka hai ping wang gutom khameng sara da Timothy Zimikna hangsanga. Ya ruiwang mishun kala lan sinrin matha gasang khurang khawai kuphungla tambakla saigoro wang gapang sagi gichi rei gisang hagasang lei khawai gutom mira da NPF candidate china hanga. Zimik wi campaign hagapok zip chili NPF wi mingnin gathana ping Nagaland MLA Achumbe Mod Kikon NPF Manipur State Unit President Minister Awongbao Newmai, Health and IPR Minister Sabam Ranjan, Kala BJB wi milawazanga. United Naga Council wi Mikala, CSOs wi Mibing Lavazanga. NPF candidate Timothy Zimik wi campaign kick-off chili MLA Ramwiwala Wazangra the Laysai, Kagala Shilak Aina Gazada Delhi Shong Arishangli Wangha Hauda, Mazangar Tuwachi. MLA Ramna Gazip Mavarar La Timothy Li Awikutom Pongshokta Yaruli Appeal Kisa Kabishoka. NPF BJB kala NPP na outer MP wi consensus candidate sada kabangahai Timothy Zimik li outer Manipur wi yari na gutom milak lo da MLA ram na kapo sahaira. Cancer ngahang khawai gene therapy India wi wang kare sada IIT Bombay li semgishok President Draupadi Murmu na launch sami haira. President na gahang India wi kare gene therapy hi cancer khangarer li hakamaha phaikar akhana. CAR T-cell therapy hoda Cancer ngahang khawai apong hi sampang pha khamai kala aman pai khamai khuramida mikumo pingwiwang kajihan kahagwa khwira khami ngisaya gala hina mitra khawi mirin kan khwira gaji shitsanga da murmona hangsanga CAR T-cell therapy hi medical science li mangawa makeup kaji kazat khangha apong akhana gala hi raisang kahai developed nations pingliwa katharmang samana kha aman saklak da okthewi patients trakhana Masam Pangler Managaji Hangda, India li launch Sanga High CAR T-cell therapy hi, by makeup Kuchi Nisaya the President na Hangsanga. Kala hina, make in India Atmanirbhar Bharat wi, Kamatha Jansam Nisaya the President Murmuna, Miyak Ngai Pongshoka. India wi kare CAR T-cell therapy hi Indian Institute of Technology Bombay kala, Tata Memorial Hospital na Industry Partner Immune Act li ngshikta semgashokna. Ogutui Rairi Kaneli, Nirmi Jikatmi Kahai Pingli, Kayaga Shipongshok the United Kingdom we, Aina veterans we Shimkroping, Jisami to Kohima, pay in a 39 hours work Satira. Veterans Ping Shimkroping Jina, Jisami War Memorial Lavada, 1944 we, Battle of Jisami Lake, Nirmi Kahai, Raimi Pingli, Kayaga Shichitaya. Atum Kum Somni Lakava, Sampanga. Jisami Japanese Raimi Li. Ngrer Kareli Gazang 1st Assam Regiment, Commanding Officer Lieutenant Colonel William Felix Bruno Brownway Ar Charlotte Cartilla, Gazat Julizanga. Raire Gakane with veteran Pingli Kayaga Shijiteda, United Kingdom with Aina, Mimugada Turuk Gazatna, Atumna Jesami to Kohima kilometers Shaka Mugada Mati Shika, Pay Ina Zat Kahaina. Pau Hi Uti News to Aina Samgapangna. Chief Minister Biren Kamachit Kala Model Code of Conduct, Mutung Maganda Kasawi Wang MP candidate Morang Tem Totom Sana,
nong saba wi tungli legal action khui khawai hang haira acha hondang SKTV li MP candidates ping chanphei gisali independent candidate warang them totom sana nong sabana biren wimaram le jakshi tui mutui la biren le sadatra da tridan gisawi wang awi tungli complain gisana Imphal East District wi election officer na Imphal West Superintendent of Police li complain kabisang da legal action khui khawai pohaira candidate chimang maning la SKTV wi tungli la complain le haira SKTV wi telecast show ji acha hon tarik khani thang kishokna BJP Manipur Election Management Committee convener ke Sarat Kumar na maram chuiwang Chief Electoral Officer Manipur li complain bisang da TV show makhok me china platform chili hi sabaira masabai marag chi parameters mahai mitua haimiran na da action khui khawai poya Tobal District Waitho Chingoli Manipur Police na ayang thor mayor naw akhawi ka chingun sampanga angun chi naw mai their khama kasayachi idumna theipai bank employee akha lupa crore khani la sina khui phungda thuiga haimi akhali phakhui khawai acha hon thangjam state wide alert choka khaji mipa ji ka katha khala ma theiranga forensic experts na theigu khui athishura kachingun chi jingum magada phanga aina thumra wi alungli leida leirachi angunchi Jenims Hospital morgue postmortem examination wiwang khuiwa hawa Manipur Police na alert kishok athishura SBI Bishnupur branch senior staff member akha bank chu aina lupa crore khani khuiphungda thiga hai masam phangrang china Miphaji Leishra Monarch Grace hoda jingum hangmati da akha kodam pokpi maning laikhai Imphal West District wimina Senior Assistant Manager Sadakhale Grace li bank wi lupa crore khani kala Dupa lak hangphanga manwi sina shinna hai kasa kha Grace na March myo tarik khani thangwe aina Dudimra tuwachi Manipur wi rod kamarat hina maram sada Lok Sabha elections adam kasai khawai Meitei long naw pingna pohaira Meitei organizations ngada daida gazang Delhi Meitei Coordinating Committee DMCC na maram hiwang Election Commission of India kala Chief Justice of India lik ngakaw haira Achi wi tarik Trada jiko aina Mukada Turuk Thang Sagida Kala election sili Musunda security li Ninga Kashak Laida Kalaina DMCC na petition Mikisangli state with conflict aina law enforcement li kasak Laida Kalai Maram li pacing sada election hi postpone sang kawai boya Manipur li election suiwang Kangran sada Kalai Kashok Kazang isi team nala ungyang haira senior state officials pingnawa Atumathalak aina randa Kalai hanga isi team china field inspections lava haira Lok Sabha elections mahapok chawrang lakha Prime Minister Narendra Modi Assembly ungida khalai pau samphangdalai Rakhara tarik trada shini thang BJP election rally khagbu rungmi gidalai chi einang soda rongali bihu kamayon atam ungnang da BM na yaruli address ungsara da hanga BJP election rally chi Bidanchal ground Borkura Nalbari district li sarachi Barbita Lok Sabha constituency li Randa Khalai rally chili mi lakhani lang da rajangra da hangdalai Local MLA Assam Minister Jayanta Mala Borona Prime Minister Ungi Kichiwi Khangran yang sangdalai da hanga pau hi any now wi aina samgaphangna Taiwan leinuli sagzu mi shashini langdali mukan chokrang ayang jin pau samgaphang aina tangda Eastern Taiwan wi 7.4 magnitude neinuji Shimdolan Shankha Langda Bigata, Ngalay Kamin Chokta Mi Trati Haira, Tinka Langda Sazahawa. Shimna Minror Haigala Sazagahai, Kataili Kankavai Rescuers Pingna, Sakjangda Hotnadalay. Neinuchi Taiwan Wivang Zingum, Magada Pangale, Zakshimagab Gaji Nisaya, Ka Arila Abam Chili magnitude 7 Kada Neinu Umbai Fia the Hangdalay. Ajahon Tangashok, Neinu Pangmakab the Gazu, Holin country li mi 300,000 chika pama. Dat blida ajo kamataya paubing. Outer Manipur Lok Sabha NPF candidate Kuju Timothy Zimi kui election campaign habo khaira. Kokha jingru aina pankangru mui kan khana kasat sangda Timothy na saigoro wang gapha rei kisang hagasang khurang khawai nganingra chi haira. Cancer ngahang khawai India wi khare gene therapy IIT Bombay li semgishok President Draupadi Murmu na launch sami haira Achu pau hiling jang haira pau ngna da khalai na thumsai gorali ring pha kala khama haya simik shong sa serano